Salamu alaikum mwangalizi watukufu wa RTC zinu deziliraza umulesheani taarifa habari ya hatu. Yema mudai wa hezefami za poteleziwa no wana harumwai ajali ya hendregi ya emeni ya umahaziwi zili na shenda ngwa uvanunsi juu rangu nde mfumtanu inu. Yema dhumundo huja watie mhono emijarada ihusu omlibo wa hezenda mnite za hezefami no wakaribu mwao. Azhari mbaina yasine mlemengu wakahadhir. Baada wa wasuli moroni wa ujumbe wa mamudai wa hezefami za howangamia harumai ndege ya Emenia walahi kizefami ili wasinyisa mijarada ijo uruhusu wanikiwa mafunvu ya mali ula wanane barnamaji ya hema mudai wanu ngwajo ulahikiwa ni balozi mfaransa hunu Komori ya Hawainu weruha yabo ngwajo uonana na madhamana wa hensi na mamudai ili utia mvui wa mkataba ujo uruhusu warambuwe haruma muda utsomle sababu yahe ajali ya ndege ya Emenia. Ika wanduwa sinyi leo ishur lindao hindi ngapoze hazi za hao za kitekniki za kimavuka na mavoka nga kiasi ukaya zihazizo nga zijo urenga mezi mitano unda mezi sita zehisa yabo haina mwenye hake ngujo nikiwayo wo ujuungwa unaokaya mkini omungani wa Faransa na Komori harumwe makatiyanu mkini uralie marunda za ngozinu washinde waparihani tartibu za mfanyo hazibazima ebaina ya he mahakimu wa Faransa ni mahakimu wa Komori. He namna hiyo umudo uongo jo sababisha valaweye hukuma ijolu ni kazi sababu za tsongeza ya jalini ya jiri halafu ili uwewu ushinde uparihane anirile ukaya abantu ishakashazia ngofulani abonge mavuka wahatu ikawo wahesha mashparao afvca ikawo wadunge dusenura ngomwando hata na leo ngwatsa hao ukaya ikawo ni mjumbe wa Faransa hunu Komori wajaungwa joho nana ni madhamana wa Komori autorite wa Komorian ili iruhusu waparihane mwendo ikawo ngojo sahilisha umunganyo mfanyo hazi wa he mudai mavoka wa Faransa ni mamudai mavoka wa Komori. Poliho Gerard Montigny haina wakati zenti zombili yaani de Komori ne Faransa zijokana muunganyo wa kweli harumai siasa ne mahakama ngwajo ugamata wa ukweli wahe ajali ya ndege ya Emenia upande wahe mafunvu ya mali zefamii ngwajo ya Parisa haruma muda utsomle vano. Unundu wakati wa kashkazi wa hezemvu wanziro nizo zo umenya zenzia hojimlifu wa hazo helikao omzungulio wa kazi ne magari zo kana uziro na rienshi ya mapicha ya Ayatollah Mahmoud. Omrekebesho zenzia miongoni mwa barnamaji za hedaula wa jihansi zazo wakati wa mvua hamanda unu zenzia zo utomole hamanani kiasi ya utosha hawe yaka kabati tartibu za ulatae maji ya tibaki harma mavari baadhi zanzia zo urendeha hama plage hawe yaka ye maji yo yelela kiasi ya utosha hamande nzia yala ya elmarufu wasuli nasibu ya mbueni nana yala ya polisi Said Mohamed Chek wasuli le jumba la ubalozi la hensi ya Faransa ndongo ikao kaitusahilisha oendesa we magari nana omzunguliyo wa wakazi zimvuanziro zo ufanya magama heli ya uka oendesa jimagari wohanza watawe ye magama zo usababisha ajali za oendesa we magari almuradi zehazintiti hamada zinu zikana etravo publiki yangazija ili washinde warekebeshe baadhi za nzia homavu ufanya zenzia zinu ye wizara ishuliha naone marekebesho ya hezenzia waono ya uka watwalie tartibu za nyumeni za urekeza zenzia za fanyishia. Ujaruona maleo ya mavare yuke itujwa katina radisha pesa zini za rengwa za mifukoni za rengwa wantu warenga wa latu na nsi hergia nyuma voja renge decision ambaye ni kompetensi ya kukamba wasirizirenge rikenazo na hiyo harume sharia ya vavo maana lazima nwasirija banu jerengeleje bikara kamba maana tajirilise wantu wakure ye Komor yona zaidi ya kilometra majana shenda ya nzia owinjini hazo ngeladhimuo zirekebesheha ili zijwa usahilisha mzungulio waho wakazi nezebidha wanza hao ezamenyeha ziwasuli nukta mengomfukari harumajana nefer yiko urekebesha baadhi za nzia ngiyona hazi za ladhimu zifanyishihe
za wasuli nukta mengomitanu harumajana. Almuraji omahaziwi zili na 18 uhansiwa ndo mwaha wahe marekebisho ya hezenzia ili ya maendeleo ya heankiba ya shinde ya basa uheha daima. Zebei za bandhu ya maandini ya rumishi hao hawinjini homabani zipanda za nyakati za mwisozinu ndongwikao ngeshanga zao emaraia habo yaka kwatunikiwa maelezo ya utosha hezi habari zinu zisababisha polisi ya taifa isihi homo zindoni mfumtano yenu nao watanabahi ukaebei ya hesheitungu kaiti vonsi washihuzao wabaki na alama jawabu ya daima ekangisho shiushihuza rahisi na hunu yembawa ishulihanao no mtundoze bei ibata emihono. Mustafa Abubakar na Said Ibrahim harumwa maelezo zaidi. Bandhu za bei zipaya abanutiju harumwa zensihu za mwisozinu zinu zisababisha tangu zinji usonima wa wakazi harumwa izindo misali lezitungu sha zinu zijaje. Ni wakati riulizo raisi singulizan raisi wakati rulizo alingalifo rimulizene alaluru na zinafasi zahe atohula na zahe zikiri wotona zinafasi kana uhula shinirloni so kilo shuhi na paske tiulua majana mfukare foni shudira shui shirenge nzuani tishlivia tijeropori tirengiwa na 25,000 francs aeropori ni madomana aloi wavovu wandenge 25,000 na shula majana mfukare lifoni shude linjo unda faida paske wona hulamberu na viravala bidu antolesho hafifu njo helinjo shuza hunu be le fait kwa ndrema pala hule lifonje ndreme vangu population pala nunde yangu faida ani ngarone polisi nationali ngwajwa banu shangwa jao hamango arisi zao wandu na banu ekawa nwanzo wafunde wandu kwa dofanya marisiza wandu huja wasomesa wandu ukayangela dhimuo risub ani ritartibishe namne maranya washinde wakiharuma amani shenda mnaye polisi jao hunshindoni washangazao hakangwa terrorizoke ekakuja fanjao ngajo fanjao side namna hiyo miti jota hokaya e daula ya haki au na be hifadhi ya haki wakati wastahia ku ikawa jandongo hamanda inu ngelazimuo waripare warisomese namna yoshinda ye commerce mkomori ya defender ya raia izeno zido kasuplu abahewo la commerce mhu ukaungu huzoze angro yasomesiwa ukaya abantu ngelazimuo udele ukaya ye mtiti wanzo undemba hindu kwezi tungusha tungeza zaheya yani kabati zindu zatu ngazilauha bushini kabati meli kabati nogosoka yonsi donc ujua kama ni komori yo kaihaliyo ikakabati zindu yabo zindu zoheya kushiriti shinunu wanzuani haria ni majaharia na salsami zuani majana mara kilo pashita haruma amvio kilori ya limia kilora limia Otati ya taksi nafanya mtsamdu hendra wani tati ya taksi narenga na nawa moroni hendra hahaya tati yazo shinwa swili ya moroni vani hariali falafami haralar rubami ama jana mani bonu mzezo shute bonu shute majana matano umo na sinapanza banu ngabo kanuni ya sharia ya votewa ni madepite wakaya tida wanu walio wakati ya mheshimiwa Dr. Kileluzwanin yambao loi sur la concurrence loi hiyo ivotewa ipromulgewa ni mheshimiwa Dr. Kileluzwanin ibaki ili kauli la degré d'application kwa hata mpaka ndaba ngabo za roha ngabo za turoha harima hizo baada ya loi hiyo iroha hamwele wanai wahe ma wandu wagiza wezindu wandu wale wao kayabo holiho loi hiyo ivotewa lukaba ba haina mndu kujofanya hizo yanzao ababa haina mndu ya wagiza zindu utojaje kazi zebei huzo namna yanzao yabo yudi okanayo ho wandu control zebei ngiyo nziro kaenga re control obei hahindi yabo ze haza direction kazi jazia shandu kaya ezindugizo na namna zinji wandu wao hamando wandu wagiza zindu hizo siwa para haina wakati wabaleze documents hao waje Rijerio ni badima namna ya ladhimuwa husesendu za hao. Mpando wa hezebei usababisha utundi wahe polisi ikao wagamanta wanazijana wahuzaji baada ya warambula uka wakauhuza ali sheitungu.
Polisi ya maza zao za kawaida rizubu mashindoni hautunda bei zansiwa ne daula rihundu ya ukaya zitungu zihea zipanda kilo ikauzi wa majina matano ngabakoza majina fukari shawandu wa shindiri wa zingara kauri shindiri wa zingara na kilo majina maili za zitungu jari waishilia wandu wao wanune mfomonsi ngarjua be hao mahakama wende waishiliwa rishindiri parise no wandu mafurniso riwanika awezi tunguzini no ili wandu wati tabishe raia no salama wa he ensi kai mfomonsi washindiwa be hao mahakama udo bahanu zenongo zjuandisa sha raili ze mesures za ukaondwa zingare wandu jamanu ziviri ikawajibu riveheze ngozinu mahakama ili zishinde zindu hedala usoni mwa hawa hamanda inu madhamana wa serikali ngwaishelezi zao na ubiriria zidhamana za hao uhusu zebei za tolwa ne serikali amadeli mjo kawande serikali warenge azma ya ukaya ya rais wa dawla yafanya namna kaya maisha Komori ya kihafifu shanga bwando tungo jiruhusu barijengwa izindu zangu huzao walewa waheza zebei na minamna jujokolo wakakilo tungo romansi atu majana fukara au kilo afi majana mananga donc polisi kwa jatu henda barije sha uliode zato za rengwa wanjia armao mazindo wa personu wao hadani wala mambo wa huze eheli hambo davili wende kwa cha elewa wa parisa wa rangi waja wao yabo maudu wajobi tsoma kama wandole kasidi namna hiyo to kuino sinongo za njabu tsimeziri za nyuma ni shada zimeziri kao ikazendele yao namna uka ya wondro ile ukabano tudoroshido niba polisi wao wende atarmwe izini ni mabanga ufanya uzemfi waju karibu na ortesa wala uka wendo wajeza barino nzo uziandi walewa tonko boya feri ya jiri na wando hizo tungu waka zaidi ya wando 6 wazingwara nzijana wa kwa mioni mwe polisi ya bongo jofanya wapevi hapo nzo mahakama sha oblige ikaza wanda prison wa joenda shakabati ruhusa mtu kujahuza ya ezebei bari je usanza hezike kiri ezitungu zirende hamtsaheleo ndoshaba ebei ya pandra mara mfukare zentihuza mwisozini suala mlungu jojuzisa eba ndio biutatsayo dingoni mwaze bei nziro zimu haitungu ikao esa shitiyo esa shiwani hao Yekomor ngiyo na utajiri wa madini menji ndongo ikao wandu kwa tuelewa ishatsonga hata mpaka ndabaha ye mkomor ya ushinda ya kingia maisha ya usiku wanazijana wenji wapata emihono na barnamaji zito uhunda misaada ya mali binti mhajungu rifanyilio upezo wa mato uhusu lesu alalini Komor masiwa mane utamaduni wa rehanya janibu zinji za Kiarabu, Kiafrika, Kihindi na nazasaya. Wa Komor wujulihana huwe mawahao na urenga wa jenindo. Baishengwa yenshio tambuza maisha kwa jaba taimi hono ili ukingi ya maisha ya hawe haina usiku. Ensohole ndo shahula shikuli wa hawenji. Ino alama ya hudziru wa maisha. Oubure urenge mvu mahususu soni mwa imashababi. Baadhi ya hao, ngwatao hazi harumwa imashirika nafsia. Havu wasumunda shawiri harumwa za idara za sirkali. Na wasaya, ngwatao nzia za huenda harumwa ntizindraji. Hautumaini wahunde maisha bora. Ama, bavuni mwazinu pia, izo mriatana hiyo ndouka, uwalo na zibar na maji za maendeleo, wati washashi ama, ezilo nziro ndo ushinda wahunde fedha ya uharimi ya zibar na maji zinu. Le suala la laia eba enti ngaijo ushinda ejibu ze shartu za maendeleo vanu nomaha ziwizili na mengo miraru. Yema notablu wa mji wa Mwanza Zambwani waheza leji ya uonesa ya ukaya wanazijana wakauonesa uka mji wa Mwanza za kauturehemu ya fikra ya humwandali yo emikonsi yema notablu yanu waja ili uonesa ya maunia hao na uonesa uka wanazija na wanu waniki wa ze hukma za ladhimu na rishilie mzima mingoni mwa yema notablu wa mjini Mwanza Zambwani. Izura za hamzari mwambie ni wa Komori wahamad zina mararu ngabo mdumbaba ngabo mnamji ngabo shababi be shababi woka juangaje mji yo juangaje mji mdumbaba hau mnamji ne mnamji ba nganzu ya ruma ne mdumbaba ngeangaje mji cha shababi uwo mndore haulota mbaoni woka ju hu angaje mji ukaje ujipremete ndaruma media yangaje mji shababi
kwa harakati na fursa ebenge mungoni sisira omwanzaza rakauja hunulewe ni jiri mwambieni ka umrongo urishangaza hadisi si wa mwanzaza mbwani ka au wana wao ukarja wa ruma inasinga na uno ka kardeju jua ulala ka hala kulli hali sisirlona dhamana mwanzaza rilazao ye esije wahe guvernema ya zali hokarambe kartwa arumezi abuzonda abo o akomori kwa kubali ka kweli mwanzaza kwa tsarumezi hawakatika edege sije wahe guvernema halula mwanzaza ulalo mwanzaza yaboni wakomori kamna kubali ka mwanzaza kwa tsarumezi ebenge mswala mandiyo ngebidi rijuhe jeri la mrongo huo kasisi wa mwanzaza sira puzona wao ndo radio ndo angajo mja mwanzaza wazi hatu arzirenge jana si wa mwanzaza kabanu mgahebenza shariansi banwe ka mwana hamade wangu hafanya ndongo za wangajo mji yabonga nzo mimbabani hunde hukuma mjomba ebenge wanao wakawa ili ndo afanyisha itundwa ishi mzima wori mnikaze hukuma za mjomba hamani wano mja mwanzaza mzima katina mromani wa sha mru wa mustarabu mru kadre shari mhukumu rimnike makadre kana uja kusanganya na makadre haini monanolo mwanza kana uja unja aruma monano mzima abo wa makadre rawa shama kana uja unja aruma mkonsi amandu uode mzima ida nikose hukumu habari za unono za taarifa ya habari ya hatu ya matabibu wa hinsi ya Sonda Arabia ngo harumazi haziza hao za usaidia ya marainya banda uzihira wanawatiti walio na zembo adezi jao homa vuhula shahula sha usaidia ya vitamin wastakabadhisha wajao mustikera ili wakazi wajipukane ni zembo ade za nderema Samir Abdul Wahid na Ahmad Mbaraka. Harme barnamaji ya mkazuki fuzi haziza hao ujumbe hunu wende na utowa mustakera harme malaho wa wahisabu makartomane ikao haini jima likana mustakera mingomine nwakaubahatisha hakuu dotona hatanshida anga mso haulia mbuzi arenga wanduani kadezo ti ngalia tilimiti fanya babi za mikarakara hatano wanawatike hamadami watike makubu Johanza nisaidiwa wana wasome handani ngangojwa wakati lono wanao weka usomavo mapesa bana hata huno bibliki nisiwanza mapesa ndizema wanakaiye mbanguo yoso vaya hula hukoli ye wasome tunahama zonje mahoja msaidia wana hoja isaidie sisi tutoshindana la persasa ngozi ni matabibu wanu ngwanika utomaya inji yauka ngomba Mungu washinde wajibu ya mahutajio ya hao رابطة العالم الإسلامي ينجب يعني هاو كيا وهو وانجيا وهرم زنتي كامل إليها وسيدية زي تعب زي رما وانا وهزنتي وندو فناو سيحزيز شاوله ليكوروها يا جمالنا من هون ناونغو مبميزم كايزو وانا ziketosha zijezi saidie naunga juhudungwa kwa zinkoja kauzi sawa ziranti shangwa jozi balena wajibiwa ngombo Mwenyezi Mungu wakeda sinao hau salama insha Allah au taqaddimu. أنا بصراحة لو يعني ربي أكرمني أنا أفتح لهم جامعة. الشعب يا كوموري wanatu wa Komori wahanzo soma alafu ndo kangwa roha wende harumanti za zambali nambali wende wasoma waje wafaidisha ile hadithi ya hao alafu yeye ngongo Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu hamulia mwingi na imani yake na possibility zo kafanya ndongo hajuanzaje ya university Komori ilo wana wa Komori wakemakini wasome harumanti hao wafaidishie lodo awal mara yakaunjia mara njahunu shaye ngujibiwa na wonsi pia wajua tamani tena watu warejei mahalani hamanda hunu wajua fanya nongo Mungu Mwenyezi Mungu insha Allah kwa buhe faida zitonshashi joonea na yeye kwa twentino kwa tume ne pepo ya insha Allah. Armezi hazizao za uhisabu wa kazi wa hili bavula washili ujimlifu wa hisabu nukta 10 harmajana limala huwa shinda wanjia nao humrengwandu warengwa ni master ya huwa Komor waombao Mungu warejei hamara ya saya idodungwa nizitendwa zema warengeshwa bahawa jao ili uzuru ya mufti wa Komor Said Tahir bin Said Ahmed Maulana.
Hemada ya hunono ndurika za ukifu ye taarifa habari ya hemasihuyanu na singarambushiriao ni barnamaji njema harmaye ORTC. Asantum.